Ni kesni setak kepercayaan, setuju kepercayaan pada burung di kesni kami kita World Zoonosis dia. Kini tak kesni ditimit lembah UNO wah hai tak wah itu kejut kiwaib nau mrad sobro. Example kam ga rabies ketu kejut kesau, cak kesau, ketu lado buru cak ada buru kesau, tau di jiu buru yo ka kejut dia macam kam kesau kesau dah. Kau aran gabat flu desnya bah flu rasa setelah pertai. Kat ni new dap yang macam pok. District AH Bombay, Maharashtra, morong, sa KBB State Head India, kan mereka di Kapati. Betul ya, kami dikejut kewa, YB jogru kau jebat flu dan avian influenza. Kamka example, sekawiwan ga swine flu ile, kau man kata kejut kewa man penmandi virus, kau YB jogru lega MD kisnya. Kamu kena IP ketu ke MD dia pengikat swine fever, ketuan tak YB jogru. Ya di senyang ni, kisne gue ya itu cispa dan cispa yak. Lalu kisne cispa terlihat semha pelok yak pun cispa apa lagi. Tangguh menyebi ni so. Mana yang kamera peraki dari briew man kuarir ni, lalu 2-3 yang betul pelok senyang yang hot tu kesem. Mana demi cukup itu anda sem gom yak le, itu kisne gom yak itu kisne dah yak dia. Oke, kita tak example yang ini ke. Zoonosis, World Zoonosis ni. Kam jual FTB, tuberculosis. Bon gi beruduyak tibi le dawa rak nak mesti ro ri de jiawa duk di jing le dawa handle gitu mesti ro ya tibi no te ke gi le yo ka ti duk duk di jing ti iwan ne no de di benta pangku ka ni kesni po sam ye phi ye te mechin bo lang phi ne ta jeri yo phi kam jo le ni program bo le index ni daw pen ku ka chru le daw at ka chru wa ka dap sampau senem yang state negara ini. MD pelang di wa pinalom, MD pelang go kit pi, yo piki ua penlewet. Lada MD klo go sayung pi, yo piki ua penlewet, yo PUA, dan yo PU chat, yo kita jingri yang pi ubah. Hari hai walai tu tiwan de yo awa, kani ke saf kotor, lada pai hapi, jo ki yaki pachor, kisla pachor. MG Brew go yo bam dakha le hoi MG Brew go yo news kum kuba news kum kuba manda gi utus kum kuba kham tam ye gitu ko repte yarap ha go pun smart yo pa yo utus kum kuba ndre jing mot yang kani machin yang ito yo pa plang yo pi bam gi mesti pi yo pa plang yo bam gi snyang yang pi ndre manda pai wani kani ke machin man go krek kam hawro ke kam yang unong rep lada ong pi ha ke kam ri jingri lada ong pi kam ongi ha ke kam ri rekha ha ke kam reptit kani ke mchin to walai kam ko ongi ke ol mut ko walai kam ha bo ye pi pan kam ha ki te ki kam ki em kam yang pi hayung dan ha ki wan ki kam ko em kam pi yo ba yo pun peliat dan yo pun tkut dan pun wet ye itai ibam ko mut pi jingri yang pi jinggot yang ka ka to uman ke kam ka te kanong irap kani ke kor uman ke kam kata ke wayarap yo pun smart ye kam yang pi ne kam tam hagi ni kisni de yo iwa ipor to iwa kordor de yo em kani bucin de yarap ko yo pi upen dep le ne yo pi upen em kam sekiat ye por yang pi de yo bikin mesin next kan mau wa da yarap ha ba ye pi wa upen em kam sekiat upen em kam hok pi kan la benta kacing mentoy ke yo pi binong ri Tegani to kasni gaji sekiat kamu ada penceki, waktu World Zoonosis dia. Kasni kawai, haga service biong i, kemu di kam kyo kro ha wale di scientist, we know the scientist to ului past year. Nado kas nem katras pa kapausan, lebun di isnem dalai ki. Di jing cem guyong ya kedawai kawau etika uyada ki na kani kapang bit yang kiksau kamut karabis kalau dapat pi kat kamoman gini arsnem agak perthai woro wak akan ni jela yang gila woro yang ma i kani ka klam covid em kejing itu awai chan ha kani ka klam covid Waki wigi jingpang di watip i kam ki zoonosis. Waka zoonosis si man kate ka kujut. Kawaya bi naki mrad ciki briew.
karwa hakani wan ka covid emmi ke jinget to nabha ile sedang kin naka mrad mo doktor yang na ong kin naka lembet diketel em ke jinget to the p kiwa yo poi lang ye em lang ini yo kijik kiwa benya kiwa che ye pi nabha kam hagini for kam tam em kam hai i kam ki brew apa society mau yo tip has phangin kijut ki we bi khnang yo tip i le ki kamera mayu ki wato ule i mau yo pendap i khnang upen duna ya gani ka kijut ye bi kam gani de hawa klam i phang zoonosis nabha ko covid man ka wi ne zoonotic mo ko wa sapriang hai ki brew untuk tanggo pen sapriang ko da kata i salansar ka perthai ora owi kami tigani wan ga dikasin ko wan kong e on ra in lamba ka central scheme kanim to ka poisa ko yo in ka state kanim poisa wo yo na central government i ha gani ka sinem ka target i u distribute i shi ki parlok yo i ki wa em kam ya ka mo 6000 mo debo i target 6000 mo piani kat kamwai thu khana do dvo man tang kat khande ar paung Taladadang buon kilok yang pi ko wa chimi gani machine lamba yang pi to open change gi wi le su pi te khatsan spa in bha ile te ka bha ko ka sarkar india do bu ye i usu ka dor yang gani gi machine tam ko ye ka si phao hajar khat wi hajar san spa su pi du si hajar san spa mo nyan doktor nyan kamte to snap myo pi kam gini gi lat bha kan ni ga sin ko woning kong tam e wa plela i ya ki wa em kam sakiat ya kan ni machine number ngari masi katung ka statistics dang men sngi monday nanangi shong what dairy officer managing director jo milk union yong yana baka per capita ability of milk po Jaintia Hills West Jaintia Hills karong tang 24 gram dai tang 24 overall average of state jongi kadi 85 manta Ray Jaintia Hills District, West Jaintia Hills District, kadiga one of the lowest state probably. Kaya kadaw badang duna bhaginong ri masi po Jaintia Hills. Ikwa bangin encourage ki bikin ri ga masi. Namar kadiga way ni kilat giban ïaka mai jam ni kis kham tam ki kon samla ki lomdan kam ban jam. Kata kadena kadang ri masi. Kare isnyang ru mentang ila lunch ka pigri mission. Kidon kat pang kendiat ek society na ka Jaintia Hills ki banang wan chakman balai kiri ka sarkar ka offer ki lab jera man pekiu ye ka region ri hakaris nyang lele ke diga number 1 project ka government of Meghalaya amda population jongi ki jong nyang dang ha ka sans na nyos na machwa karang long 5 lakh ndai ki diga sans na number ki program ki fair in apoi almost 7.5 lakh which increase about 24%. Balai namar ba ki ba bul ki nong region ri ni kila I ba ris nyang dari ko way ni ka region ri ka padon ji sha ka la ka ban ïaka mai jam ban wan ra ka yo ka kon dena ta ka daw ki be ban lamba ka jing sim banta ka jong ki isalala ban pen kiyo ba ka target jong ni ka lomba by 2025 sang kinya snam ta salai snam ngidon sa ka way ka ambition ke jongi je kwa ke jongi bana ka 24% kan jump sa ka 35% narangila ban achieve 35% increase ban penkiyo ye jingdon ke snyang ka state ke jongi by 2025 by 2030 ngin salong self sufficient nginong tang kam syo ngin on ras nyang na siya on an average ka state jongi ka perlu di pisah ban import ye jingdon kam ke do nadu ka dud hadu ka peleng hadu ka do masi ba ka do snyang na saba ba do ser omduna ye ka shijar ngani shijar arspa krur ha ka sisnam kata tak pisah ka le saba khana magin la ba reduce ka tena ka naw ngi lunch ki program ki he hangni namar mangi perkhat nangni sipos nam nangni state jungi ka de ban la ban achieve ka target ngin self sufficient narangila banong self sufficient kinong ri jungi hangni po state kim salong ki babit ki babiang you are
kedok do pendiri ya tok pendek kena pencak sih pencak bagi kita dah no ada sih tanggal pendidikan nyok kau yuk at kamu tu nah dan hak lek mana buk bampi dekat wanang tan go nang lai go nepok buk nepok ni yo ini dah telu non ni telu gani hak pendak kian ni gani ni liang kau ak ni tanya Masuk ke dalam? Uni tak pendek tadi juga PHM pendek. Tanggal temu tu ada gani tu orang minta liang gani tu ni liang. Gani ke thau a minta liang. Ma.